Kublai pi barwa, yipriang subhai pi sekatuk kubor jong upek ngor cable news. Haswa ini sedang ia ki kubor hujung imita kata yau ini kimi syai kimat bakongsan. Rai ke sarkar bante ia lai teliki college haka jela, ban penrai ke kam rijeng ri dok habat penmi dut. Penti kena menteri rangba balak hanglut ke sarkar ki kar kena kok babean haka jela. Penkriya ke sarkar ban wanra ke kat lingsun betemai haka jela, ban bujuli no ia ke Umrah Airport. Aipor ke sarkar Shibna ia ke IIT Guwahati ban pendep ia ke jengtokit. Kot sanpun rio point kendain rio nak sispa ki bapas ia ke eksamen SSLC, bat Prapuway point iwe hinyo nak sispa ki bapas ia ke HSSLC Arts. Bat kasnong hari boy ke bapau tam, ha ke batengkai ki jingdon jing M ban yadai ke Mariang. Ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance ha kasi pale jong tayo kala rai ban seng ya lai tili ki college pok jela. Ki bakentup ya ka veterinary college, ka dairy college bat ka fisheries college. Ban lak kan tiwe ka kam rijeng ri, penmi dot bat ri dok ha ka jela. Habayakran bagi nong patai kubor, Menteri Rangba ke Jelau Konrad Kongkal Sangma, ulang bagi sarkar kelarai bantai lai teligi college, kata ke veterinary college bat ke dairy college hakar dem kulai hak distrik Riboy, bat ke fishery college jaga bantai Harilom Garo. Ulang bahaki neki lai teligi college ke jingdon kisamla bani opulia kan syong hak jingdon jukino hikai. Kumta la kami ilenti bahaka sisnam kindon kumbahan rupau hadu sis pangut kisamla ki bani opulia. Nalor kani ulia thuru baka ganhun menteri kala ajing menjur ban penkala ya ke Meghalaya District Courts Managerial Service Amendment Rules. Bat da kajim kala thamai ki District Court kini alat ban thungkam bat ban le interview haka District jongki kum ki District Selection Committee. Ulang bahaka jaka baka High Court kan penlong ya ke interview bat ban thungkam haka kerdan grade 3 bat grade 4 on penlong hino daki District Court. There are 3 colleges, one veterinary college, one dairy college, and one fisheries college will be set up in the state. 2 of them, which is the veterinary college and the dairy college, will be set up in Kridimkulai in Riboy district, and the fisheries college will be set up in Garo Hills. The exact location will be decided once the fisheries department will submit the detailed of the different options that are there, but it will be in Garo Hills region. Hakabayday bagajing siya akan to jong sarkar MDA halagi jong gidikot jong sarkar Sinrop lang. Nagaliang Konrad Kongkal Sangma ulong bakum unong yalam unshi megajingkit kle ban penbet yakino kino gijing e akimami hapo ke sarkar MDA. Namar umshi meladia bu uday Menteri Rangba tang jong ke NPP. Nrei uday Menteri Rangba jong ke sarkar MDA baru chairman jong ke MDA. Bat kanu ke beja hapo ke sarkar MDA ketika kamram jong ban shim yakajingkit kle. Ulong bahag sarkar Sinrop lang ke betre lang bat ki Henriu teligi seng ki MLA Klemseng kan mi bet gejinge per jingmud. Nrei lele apat ban penbet no kini gejinge per jingmud. But as the head of the government, I am responsible for all that happens, and therefore I don't see any problem in it ultimately coming to Conrad. I mean, I don't look at myself as a NPP chief minister here. I'm the chief minister of the MDA government, and I'm the chairman of the MDA government, and every coalition partner that is there is part of my coalition. So therefore, whatever happens in my government, it is my duty to ensure that I take full responsibility for it. And I'm happy to say that my colleagues and my cabinet colleagues especially, they work very closely with me. And when challenges come, which always do come, we always work as a team. So I don't see any problem in that. And in regards to maybe in some individuals may say few statements here and there, that happens because in a 6-party coalition, 7-party coalition, independents together, it's natural for different divergent views to come in, but that's fine. As long as in the larger picture, we all know that we have to work with understanding. And sometimes differences may occur, but we need to resolve them in an amicable manner. Menteri Rangba ke Jelau la kubur baka company ke badi benchna ke surok folian na jingking sherpi shado pomluam ha apa shilong. Kala ia no kene kam, nre ke NHIDCL kan skot tender biang banjet o contractor bertemai bantai kene surok.
Uloong ba kesorkar kelapan bor kesorkar pedeng bat ya ke NHIDCL ba kedeban pendap no kam kloy ki kam gejam kenang ban yo ban shna no e kesurok. U Konrad Kongkal Sangma uloong ba kesorkar kala syutip bo kontraktor ula no e kakam. Nreikan syongpat ha ke NHIDCL bagan syem senjam persya ya u kontraktor. And yes, the concerned contractor has abandoned the work, and the Government of India NHIDCL has retendered to select the new contractor. So that process is on. I don't know the exact status of where the process is reached, but we are pushing Government of India and NHIDCL to complete the process at the earliest, so that work can resume at the earliest. Ha kabayday bagajing sapriang ki kubor bagatanat CAG kalapha bagajing tho ulat kejela bo untuk lar lem halor kejing mam ai jingken tikna ki district council kejela kejing penlut jongki. Nagaliang menteri rangba uloong bagane kamat kamdai kebaja tang mentah. Nrei kladan mentah la arpau nelai pau senam tam. Halor kejing bambu jingken ki district council ya kejing penlut pensep. Konrad Kongkal Sangma uloong bahaba katanat district council affairs kelayo pediang ya kasiti kelalu mi kejing elang. Bat kalapha kejing tho ki district council bagian ai ke jubab bagajing pensyai ke babenia Nrei kim syem lapha satia ke jubab ke sorkar kanang ap ban yo ya ke jubab naki. Uloong bakalong kebakongsan ban syemikilat kilenti ban pentikena bakandon kejing kela bat ban penbiang ya kejing ken jing dia ha kejing penlut bat kedeka kamram jogi district council ban syem ya kejing ketle. So it's not that this year this issue has suddenly come up. So this has been there for 20-30 years now, that there are issues concerning the overall maintenance of accounts. So it's a systematic problem that the councils face, and efforts are being made every now and then to tell them to improve those, and come up with different rules, which they themselves are responsible, and it's an autonomous body, which they will do. In regards to the letters that were sent, as soon as the letters were sent to us, the government, in fact, the DCA minister himself had conducted a meeting and of the DCA and had instructed and written to the different DCAs to different district councils to reply and give a detailed report on the matters that were raised. But none of the replies have come yet from them. So we are awaiting the reply from their side. But yes, this is a matter that, as I said, has been a problem for a very long time in the district councils, and steps need to be taken to ensure that reforms are done and that proper maintenance of accounts and books are been done at the level. But as I said, autonomous district councils are autonomous in nature, and therefore it's their responsibility to ensure that they take necessary steps. Nakaliang ulat kejela usat Pal Malik. Ula pentip ba ulai keren bat menteri rang ba kejela Konrad ke Sangma halor ke jingyo pediang ya ke siti na ka Comptroller and Auditor General of India halor ke jingbam ai jing ken jing dia jong ki District Council ya ke jing pelut pensep mentala bun snem. Ulat la paru ya ke siti sa menteri rang ba ban simkia ba ki District Council ki di ban penbiang ti kena ya ki jing ken jing dia. Bat ula banjur ba la da don kam di bentung daka kenhun tokit halor ke jing duko karukom trikam jong ki district council lada kimla ban pendap ya ke jing betha. Menteri rang ba ka jela Konrad ke Sangma ula penti kena ba ka sarkar jela keladap ban khang kerdap lut ya baro ki karkhana kok ki batrikam be an hapok jela haba pensyai ba satang kitu ki karkhana ki babiang ki kot kisla bat ki balayo jingbet ki dei ki berang trikam ha ka jela. Menteri rang ba kejela Konrad Kongkal Sangma ha kenyau trik ujeliau arhajar arpuar uloong ba kesorkar kala khang kerdap lot gi karkhana kok ki batere kambean. Ndri ki bayok ban pli gi deitang kitu ki balayo ke jingbet ki baik ki badon ya ki kot kisla ki babiang. Konrad Kongkal Sangma uloong ba kesorkar kelayat ha kata kelenti ban penek pensa kamariang bat kumjuk ban kentiu ke yok kokot bat ki don ru ki kendon bat ki nongrem na kebenta ban yo aseng ya ki karkhana. Uloong ba kum bagilong ki karkhana kok ki belas nabian ladap batha baladap ruban khang kerdap lu diki ndai tangi kitu ki badan ki kot ki sla ki babiang bat ki blayo ek environmental clearance klayo alat ban trekam bat ladon kino ki karkhana ki bandang mi nang ne sekmat ru on khang kerdap bet yaki. Menteri rang ba ukermen scam bara kejing pedan kam yaki kor ki bor ke jok ke bamenta on lak ban pen urlong ya kejing pu jong ke sarkar jela kata ban penne kamariang bat ban kentiu lang ya kayo kakot. Yes, in fact, we have been always stressing on the fact that the entire movement is towards balancing between
the environment, which is ecology, and the economy. And that is the balance and the challenge that we keep working towards. And that is why there are guidelines and principles based on which certain industries can be set. As of now, in the state of Meghalaya, whichever coke plants which were set up illegally, they have been asked to shut down. They have been shut down. And only the ones that have got the paperwork, the environmental clearance, only those are being allowed to function. So therefore, I want to make the distinction that there's no question of any illegal coke plants functioning. And number two, as we move forward, we would want to see that more and better technology is used so that the environment aspects are reduced, while we also look at job creation and employment and ensure that the economy also is sustained. So therefore, the balance between these two is challenging, but as we move along, with the help of technology, we are hopeful that we'll be able to achieve that. But to answer your question in one line, that there is no question of any illegal plants functioning. Any plant that functions illegally has been closed, and if anything, any other plants that try to come up will also be closed in the future. Hakabayday bagajing peteng kipat ba bantang ye gidiang ban penmi ya urnga. Nakaliang Konrad Kongkal Sangma uloong baga sarkar kan chim kiai kene kebenta hakaba anlet ban ai jing hikai bat jing pensyai kipat ba. But we have made a start, and a lot of things are happening now, and it will take time for us to bring everybody on board. So we're not saying that we have managed to do everything that needs to be done. Of course, there's a lot to be done, but this is where we start. And of course, the awareness part is an ongoing process. And you're right, we need to make sure that we are able to create as much awareness as possible in the system. Hakabayday bagajing dawa ki babon badai ban penstet gajing toket halor gajing ja ba ukpau le penyap elaki arngut ki kuon ki bedang rit karta. Nakaliang Konrad Kongkal Sangma uloong ba an sabatha ki bor ki bdai kmi bagi de ban penstet gajing toket halor gajing ja bat bikin yoru ya gajing bishar ke bohok. Yeah, whatever the situation is, the justice must be done, and definitely we'll ask the team and the officials to ensure that speedy inquiry is done in the matter. Kasorkar Meghalaya Democratic Alliance kalapan kriya menta bantay no da kaway ka Katling Sun ki batamay hapo ka jala. Kaban tip kum ka Greenfield Airport. Kaban bujilino ya ka Katling Sun ha umray. Kanang baka jala kan la ban penklan ya kalat jing peniaso na sun bat kiway pat ki jala hapo kari ne sabari rukumju. Menteri Sarkar Bakhmi Ekatanat Transport uba da sakyat bahala marie. Ulong magsarkar jela kalakot ek expression of interest na kabenta kitu kibakloy ban ay kajaka kaba 4,000 ekar na kabenta bantay ya ka Greenfield Airport ha kajela. Uba da sakyat bahala marie ulong magsarkar jela kadan kajing temu ban shnai ka Greenfield Airport bat kaladep ban khot ek expression of interest ban ay lat ki shimet ni ki kinhon man terwai kajaka jongki ban shnai ka ni ka Katling Sun. Ulong bahadu menta 4 lak bantip bahkan ka jaka ansnai kini geling Katling Sun hendrai hadian balakot katarik jong kejing terwai ka. Kasorkar kanselit jurip bat kemi ibnia ek jaka kibla terwa bat ansashim mekarai ban snai kini ka Katling Sun. Uba da sakyat bahala mare ulong ba kejing lut ban snai kini ka Katling Sun ke batamai ya kepisa an bay de kasorkar pedeng bat wat de kepisa bantiet ek jaka ka 4,000 akaru on ai de Airport Authority of India. Ulong bagajing shnai kene Greenfield Airport kene gajing kwa jang sarkar pedeng bat ka sarkar jelaru kada ne gajing terang bandon no ya kene ka Katling Sun ke bapaka bat chisian beldap shnai ne airport ke batamai on pentrei kam sho ya ka badan mentah umroi hendrai penan kam no ega jaka jang ka Katling Sun ho umroi hakawi pat kerukom ban ajing mentoi kinong shnong la banong bagajing temu ka sarkar pedeng lengba ketenat civil aviation ban shnai ka Katling Sun ke batamai kan deno ha jaka ke berjerngam ka bampat penan kam satya ne ka bampat don yakinu kinu gijing tei Swabangin identify ya ka jaka ka bahatam ya ka biang tam ban shnai ke airport thamai ngila ailat yaki kenhun ne yaki mo yaki individual bakin ai ya ka expression of interest ka jongki ya ka jing don jimut ka jongki ban ai jaka yangi ka department kan ban shnai airport te ki breu mentang kila sedang submit hi yaki interest ka jongki mo EOI ngikon kila ya sedang hi ban submit bat kidon ke bapan poro ba ai poring ban pangkret ni kum ta ngila namakla ka department kala extend ya ka poro kum ban shpang arpang ban ai lat chusu iki we breu ba kin yo lat ban submit ke nya ka jingdon jingmut ke jongki ban ai ya ka jaka shaka transport department kanang ba nginyo ban identify
Ti hadin bangila yolut barok kini ke expression of interest ngin sa lejpet ngin sa inspect pat ngin sepet kanu ka jaka ka biang tam naman taban penmi kini airport mai ya kata ngin identify ngin simno. Lada senai kini ka airport mai. Kumba kanu ka jaka penyon kam buat kanu yang pulut namta ka. Minimum kade 2000 acres. Minimum jaka kumbaga mi ka court order kade 8000 acre. Tidak dan sekali badang bun sekmat kat kum ke budget kat kum ke yu kadang baha tambah minimum kade bandan 8000 acre. Ika menjabat yang ni ka airport ke beladon lupa mentah ni. Ada PTA tak airport ke bertemai. Kani ke airport berim mentah mo onda ngila yok kalat men sedang noi ketika bertemai. De mentah ban ong ipi kumno ban batai habede bakani ke berim ru ngan sunang ban batai pi kumno mo tang ka wepat ngakwa ban pensngau ya pi badi ki nong song song jong ke jelah ke jongi borok ke weba ya kate ke airport ya kate ke jaka nginum pensep ai ngin sawat kilat kelenti hakanu korkom ke bangila ban pendon kam ya ka khanang ba kan penyo jing mentoi ya ki nong song jongi hang ni kai tambah kanum sep ai UMLA ke NPP na mau hati uba ada sakiat lamari menta kata yo ula penting kena bahaka election MLA Arajar Arpulai nakaliang ke jong ula rai bani kunno na nongkrem constituency haba pensyai ba ke NPP kala don menta yo ubri uba biang bani kun bujli haka jaka jong na mau hati constituency. Menteri ke Sarkar Jela ba da sakiat bahala maria bolong ru MLA ke Mauhati ulong baga jengrai jeng mele yakon ki election MLA Arhajar Arpulai na ganong krem constituency kam desho bakal air kam besho na Mauhati ndrai kiri namar bagila doni ubrio ban yakon ki election na Mauhati uba da sakiat bahala maria ulong bakal air kadang klan bah Mauhati nadu bula penyo ek surok basis pakat sau klur tengka na World Bank banchnai ke surok ha Mauhati nadu na sening syadu sunidan kabajrong 10 kilometer bat kala air ka kiau bha ndai kidan pat kidau ke bula syem karai ban penyo onong ya kanong krem bat ya ka Mauhati ulong bawala ularai ban ya khonik election na nong krem syem le ben ki pat ba jong ka Mauhati bat keseng NPP kan sepilmiru yu kertong ubabiang ubala ban syakri ya ka Mauhati uni UMLA ulong budan kejingkremen ke baskem ban job ki election na nong krem ndrai kejing kunru kan don bet bat an kan jam ya noi noru mar kidan bon ki kertong ke bani aireng haka election Ni kon sok na pok mau ti ni kon nak pok nong krem. Mo from UP ba pen no ya ka mau ti bani kon pok nong krem pat. Kamdan actually gano ka daw ka ba mau ka ba hadu ba ayu dan re tang na ka daw na mar bangila don bru do we pat ban yang na po mahoti tak ka daw yele de ngali decide no ban yele sunong krem kan mdan da gano ka daw ka ba ono ka daw ka ba hadu kata ka ban yu tan ka daw bangin don bru do we pat mau ka NPP ka don bru do we ban yang na po mahoti konstitusi tanga yele de ngali decide no ban le sunong krem kan kala erle kadang khan chuchu manta sa mahoti bangan tu hogi pi nadu lei ba ngaba yo surok mahoti ngatrai pilatip basis pa ka sauklo nilai sanction na World Bank bansna surok mahoti nadu na umsning hado solidan 40 kilometers de kala er kadang kam kyu chuchu kak kyu ba ki breu ki benot ki breu ki ai jingkli nga balai bi ko aban lait kumne gamtai de ki don ki daw ki ba mau ngahap sim ya karai ban peni onong ya kanong kerem ro peni onong ya ka mahoti ro da ka daw ngasim ya karai ban yu hendre ban ong ba don ka leer ka ban ngan la ban remno ha mahoti ta ka daw ngapet sino kerem ta kam don de ge ada perkhat le ka ta hanong kerem le gen naman kadang thmai ha mahoti le ka vote bank jonga gla don ki jing ya rap ki jing ya rap ki jonga ki development ki bangalawan rak ki bubun kiba persutenat jiki beru kiba I mean same show what ye gitu kiba klaim kersane ho ada kat praro mentak sedang yoi ya ka jingper jaga mauti konstitusi do bangalong MLA manga mawalar ka pertai ka kren sakando kanoro ki trash no mauti kioi ya ki jingla ka jonga ban penper ban nagiwe gi MLA ka kiu kale rende na ki daw kiba mla ban ker ki daw ban peni onong susu ya ka mauti ro ban peni onong ya ka nongkrem ro ngasim ya ka ban le yele sepono krem rende banong ba tangna ka daw bangam sudan leer ban job shoot nga pet dam dai pi kamdan da kanu rukum kata Hadu kan no kilo confident bal di kon ni ke election na po nong krem konstituensi kan la mun kulim ya ba arden ni ba lambor malnya
ke confident ka don baik tambah baik ke jingi khun ro ka don balenya len ya kata mo de mano hangno ru badle ye khuni election da banong ba ngala job baik kata ka babakalabi ka jingi khun ka don ban ngan ye khun habakut hi ka bor mo habakut hi ka bor ngan ye khun kumbanga julong kumbanga se tristomi kumtahi ngin ye khun kumtahi ngin le ting sepat ken kalong gumno ande ban khenjem yano no mde tang ba adan ne mde tang ba lam mo ngedon kumbalong mata sangut kinong yele kidon yu ngam khenjem re no nuru mo kade ke jinglong la ka jam ke election kanno kanoro ngam khenjem re namar bahap khenya hi subang na la ka jam nam subang ra ka bahai ba ka so tunat jam da kensting Maka kiburu ki amba la da job ba da sekiat persa ba arden ne persa ba lam len sai kibai kan ne bi ka job ko bor ni kan mat amba ai mat as penbi be ja ko pisah ba ko dei to buru ba hespa kan yo mon ong halot ngam dei pi buru ba hespa no kong nong shap hi ngam dei buru ba hespa mo long to ki briu ki suthu baklai ka ta ba da sekiat ba hespa tamba ngakwa ba nong pi ane ngam dei ru ba hespa kata ka de ke jisha mo bat ke jingong ba la da skhet u job hanong krem ro ka dei ke bot pisa tanga trai ki bru hanong krem kim dei pi babe kam syam la long gum ta la dei sisa ka pisa ka bala ban punjab election te kat kini ki hespa jong ye pom khalia menta ki la long minister lun dan dei ka pisa kam dei ro bala ban punjab election ba pintip namar ba hakon dong paramoroi philik thep ka but jong pi u bru thep nam pi pitip se pintip am Lagi pisah kemudian balak menpunjab election. Dapat ngam dei bahas paru. Ngalai yele apa nongkrem kat bai bori buj banga ngadon menteri kam kum banga tre semauti kum tah nongkrem menteri. Tika sah pai ba apa ban bai. Sah pai ba ban pej ya ka bor ka bangala lani ya ka mensim ka banga don khamtam. Mo de kat bron ni bori buj dak tangan ni kun. De ban ong hadu ban job dak pisah dak babakala bi kata kam. Long hangnu ro kan hanong krem ne ha moti ne hangnu ro banong menjab election pisa da long kam nga marwai da ngam ngai ken kam yahap namar ba 50 bro bru ba bom AJP bom dan ni kita jing shania api kum MLA tada pi ai pisa makna ro kendong para marwai da ngam tharai bi bom tep sepi 50 ta kendong para marwai tada don ka jing ej pada don ka jing shania nama ki kam ki ba bha ki ba 53 ta klem pisa ro upai ba uthap tepi namar udon kam ya ke jing kala udon kam ya ke jing bha udon kam ya ke jing per mo te ngaru ngadon ke jing kerman ba kadi ban longgum tah yang apa no krem namar ngadon kemen sim ban trei ban kata kan bangala mo namar tajuki kumba ngala syakri ya ke mauti kumta hanong krem ro ngan persyangan yakun kat bala ban job nengkong bat ban trei borba kat bangala ban pengkelai te konstitusi hadin ba kan cobat hamau tiru kidon ki basuthu bakla ba dos ket ebenya ngakhl me ben kumba ong pi mane pula don ubriu bang pekre ubriu uba biang ubriu uba la ban syakri ka mauti kumbanga nga syakri ka te ngi kermen ba hang teru ngin job mau pa ba mauti unum eno kumba judon lang ban nga kat kini ki porsi bladep te hang teru unum eno uni ubriu jongi mau ubriu jong ka parti te in job hi bat anu ida job ro da ka jingi tre lang hingin tre te mau tiru nginang la ban pekala susu banyak ke pementah kan mo mana ni banyak korban nak cakap tu pun setip yang saya declare ngan saya tu EP officially pada mau tambah udon ulayat babladan tangan saya tu EP officially par ngan saya declare hi mo Ka Indian Institute of Technology Guwahati kelas sedang ye kejing toket haluar kejing kelem ka dom jong ka yang dorbar tau an ke jela barang sudah tei temai jong ke jela hamau diang bat la ai por ya kani ke institute bahkan IT ya ka kai pot hapok ke sibenai Menteri Sarkar bakhmi ikatanat PWD Buildings uba ada sakyat bhala mari ula pentep ba ka IIT Guwahati kalaya chikmat bantoket alor ke jingklem ka dom jong ka assembly bat la ai por sibna ya ka IIT ban pendep ke jing toket ke babnya bat mentaki kam ki jam man le ek audit kalaya chikmat Habakli la kadon kanu kejing persya na do basdang ban shnai kene ka dom ka bakya hinyo phauton uba da sakyat bhala mare uloong ba 4 ji osngo bakan don kanu kejing persya badadu menta 4 don kanu kejing persya Hendrai hadin baka dom kalahap kaladon kejing ai jingmut nikiru syampang ban ombu syuk yaka ha kejing tei temai yak yang dorbar tauan kejela
Uni Menteri Sarkar uloong batang namar bagadom kala kelem dai ban wengno eka ndrai de ban penyeng bet gadom hakata karukom bakan hapsyo. Uloong balada giriu syampang ki penpau bagam longsyo ke babiang ban bu eka dom te ban se ban le eka badai. Ndrai lada ki penpau pat badang la ban penyeng eka dom tang badai ban chupen sting no eka jingkya jongka. Kumta ansek mi ibnia eka nugono ka babahatam. Ban chupen mau haka arpu artrek ujemang mentakas nam arajar arpu ar. Kadom ne ke jingtai bapelun hakli jong ka yeng dorbar thawan kala kalem kensan bada ke ne ke jingja shimladon ki ban mensau. Pak Shitisha ki Southley ki institution tinggal ayo ya ke terms of reference ke jongki te ke basong ya haptam na baro ban jit kadai ke IIT Guwahati tinggal ada jit. Bat kila sedang ru ya ke persisi jongki ban le ya ke audit. Umpah kat no sini kat no tayong nak kat no mulai kene ka IIT Guwahati kan pendap ya kene. Ki ong yangi ka por ka bakelut ki pan ka desi banai. Mo te nakaliang ka department nakaliang ki ngila persyang ban request yaki ban penkloy henrei ngisu request mde bangi force namar banga nga perkat ba ladingi force ni pressure yaki ba penkloy yaka inspection lane ka audit ka bagi ken lade kala ban long ka report ka bambiang ka long genuine te ngiong yaki ban kin le penkloy kat penkloy bala tang ba da ka balong reasonable kan ladigi pan si bana ngi nga try ngi de ban ahi yaki ka por ka ba si benar kena baka report on dengan kalau miru kan long ke report ke belong genuine kan kemudian ban long ke ba kan dia ban long exact bat ka dia ban long ke report ke ba genuine hadu kata-kata kena menginyok banyak syakmat ki procedure jong ipat Tingila pun orang ba kan dia jimbo ni gedung ka long ke bakia palan bat kalau ada don ko kita ke jin objek ban penyeng ini gedung gedung report ke ba selang ban objek ya kado mensua ke ngam pat jiosngo mo personally ngam pat jiosngo ka bau kawan ke objection nang nu haduk mentaru ngam tip hi bagadon ke objection nang nu ru ndrai ki suggestion hadin bakal ahab hadin bakadom kala ahab kidan pat ki suggestion ki jing ajing mut na ki professionals ki baong ba ka longkum nu la ngi eliminate no la ngi weng no yono dum ngin nembu shu ha ka ni ke building ka ni ke structure ka ba ngi ki penlai ka badai ke assembly te nga marwehi nga snow ba ban weng yote dum te mdei mlong bale mlong namar ba mo ka te ka jinglong jingman ka jing internet jong ka te ka structure ka jing shong jong te dum ka te ka planning ka design ka blabu yote dum jong ka de ka ai ka ba ka buram ka nam jong ka state Meghalaya jongi ka city Shillong jongi te tangna kada ka bau hab tengah try ngimde ban eliminate le ngimde ban weng no ikatega design penpair no ik design kumba kalong menta no ngin peniang biang ya ka saisien ban ngin peniang hakata rukom ba kamde ban hapshu kan lada ka khia ka no kanurong ngide ban persyang ban peskem ki hakata rukom hi ba kamde ka ban hap kan te ban ong ba ban object ya katai te nga hadu mentaru nga pers ngonde ki suggestion ki jing ajumut ki don lagi professional ba sibu lada weng no ya ketika design jong tiu tunum balong pelun kum tu balong kumno di ngan personally tengah perkat bang ngimdei ban weng no ya ngimdei ban weng ya ketika design kingi dia badan rai karaim dei tang mengamar wei mau ki bon ki but professionally ro ngamdei balong professional engineer hadu kata-kata te ngin siapet ki wei ki professional ki sngo kumno te kai ke bahatam ya kata ke ngin chim pi lada ki professional ki ong pada ba ka technical reason kam sha shu yang iban bu yu te ngimban se dan rei lada ka ki professional pada ki ong ba em ka base kadang biang hi kadang sha hi mo ne pila ban pensting yu te ngin persyang da katakan mana mar bang atrai lada long kumnu ru mo lada ukhia kan no ka dan trai galat kelenti kala ban don nga ong ngamong re ba don kala ban don namar ba yo le se ki don ki mau ki plan dan ki design ki bala ban pensting no yu kan le ha kata kom ne ban pan klanya ka to ka base ka ba uyang tu dom mo te ngin sepet kat ba kumong ai pi mene mau kanu ka bahatam ya kata gini ban le ka Meghalaya Board of School Education ha ka sito din kata yau kalapan banaya ka result jong ka secondary school leaving certificate bat ka higher secondary school leaving certificate arts bat ka jingdon joki kena ki ba pass ya ka examen SSLC how news nem ubamenta
Kakot sanpun riu point kendain riu nak sispa. Kat bah ha ka HSS LC Arts kilong Prapaway point iwe nyaw nak sispa. Katung kani ke result bela pendana, ki sama puli ke dekun ya kani ke eksemen, ki don san punya hajar lai spa nyopu ingut. Bat ki bapas, ki don lai pu ar hajar riu spa nyopu prangun, kebalong san pun riu point kendai riu nak spa. Ki skul bapau nam jong konong bak selong, kila sak tam biang hau ni usnam bamenta, ha ki skul nong kendong, ha bapet ya ke result. Bat isamla, ami ba ai hun syak harbi nak skul St. Paul High Secondary School Marbisu. Bat u arga di saha u bapuli ha ki jaka puli simen kila yu bat e kekedan ke beningkong ni ke first position da ka jing yu marsan spa nyu pusan marks kum ju ru ke kekedan baar la yu da arngut ki samla kata usamla menang man krau har kongor jong ke school St. Anthony's High Secondary School bat isamla rila akor lamari jong ke Auxilium Girls High Secondary School Shillong ki bala yu marsan spa nyu kendai marks. Habapai sa kajing pas jong ki samla puli katkum ki district ka East Giant Hills kelakot hadu prapu ar point line riu na kasispa bat ka bapas duna kadai ka South West Garo Hills district kabalong tang arpun riu point South San na kasispa kiwe pat ki district kilong ka East Khasi Hills New Pusan point North San na kasispa West Khasi Hills Riu Pusan point Lai Sao na kasispa Eastern West Khasi Hills Nyopuway Point San North nakasispa, Southwest Khasi Hills, Ndriu Pusao Point Iway North, Ribhoy Ndriu Pulai Point Ndriu North, West Giant Hills Nyopunyo Point San Iway, East Garo Hills Laip Kundai Point Lai Iway, West Garo Hills Southway Point Iway North, South Garo Hills Laipuway Point Ndriu Lai, North Garo Hills Laipundriu Point Lai Lai, bat ka Southwest Garo Hills District, Arpundriu Point South San nagsispa. Nga sukuman pama bangayo kanika top menta nga khamsimla perkat di banyo shiru khmat first of all tang ba nga aingu ubelay kin ba nga shidwa ubelay ban yo ha ka top 20 list tang yo top 20 la biang ba nga aingu siya ba nga yo patchni khmat ken kadai ka jing yalam ti jung ubelay kin barakhat kin Yan no thai pi kan pau ka jing swang ngo halot kan ka jing job ka jong pi. Kamaning kong di aingu ubelay te yaki ya imi me papa kumju ila krisyan bahaya haki jing duai kumju gi ai man siam haki jing puli ken bangan le bha haki jing puli jonga haki por bang syam jing ruhi haki por bang pen kre kan ka metrik dan bun mek subjek ki ba ha pen kre te syat yam syat ngala du man siam hai ru tamba di lingba ka jing dan lam ka jong ki la ai man siam syat ade nga kumju ikin hikai ki la hikai bha kan yang ya ngi khna hi bar khat kila ai ka jing kai ba biang bha yang ngi la ban suthu dan ngi suthu ring syai kali ki syai arab i no hikai jing i dan i bai sabare ang syai lai chi yang jong i ru i syat ai jing hikai te ya ka maths ba ka science Ki ya kan exam metrik ngi bah gini ki sistem beladap ka don kata ka lockdown ka don kan ka jing sapriang jong ni nyang jing pang kala bo na mi pi ka jing bo kunyo ta ka jing hikai ka ba biang hapring kini ki snam bala light art snam jong ga ni ga jing pang te la dan kelong ka ba syai ngi khna bang suthu ki online class ma kini kai ki syam te do basang class 9 te habas dang jong class 9 ki khan pat hikai ra kham hadian tu ki banai kham hadian ki la syam ji hikai te kalong ka ba syai mo yangi kadang de ka sien meningkong bangin bangin syai hikai hak online class teng syai thot ka network teng kam biang te ki khna ru bun sien kim ya be ti hab ya ap i be tu te hendrai lengba ka jing tristam hi bar khai nga syai ya kali nei kai syai dan teng dam la ban fun syai chu taxi ka whatsapp syai reply ki jing patai em tu bar khai ki syai ya hi kai kan syai wan school ri tu ki por la kham duna ni khnyang jing pang la pa on school kila ai ji kai te school ru hendrai ka bar khai jadi ki jing tristam hi online class tu nga syai di pet te ki videos jong ka YouTube em tu jing kai syai dan shibun nga syai pet ki channels per ki syai ai jing kai nga shibun pa tu yo jimen toy kena keturu i kum long ba bor skakta ini sistem ki belalai kini bayo kan ka keran ka bahmat bun sing hi ki khna school ki bokule ki school apo sort silong
Andai mentah pat ni iba bon kena tidak sedang menkiu pan gini di sekolah ke badan pok nong kenong. Kebaning kong hidai kajing tristam hi berkhaj. Lawan dak sekolah ba kumnu ru hi la rangi tristam pengen labet man sakmat. Compare ni wan sekolah kinong kendong ne nong sor ne hang dong nur hi da gembiang da kinong hikai baru hi da tristam labet. Te kebaning kong hi kadai kajing tristam kenjur kajing hikai baru kinong hikai. Sakawai jing tristam ladi man kamiet man kasni banyak rekod bekan. Rangim long kum ta te ngenom lahira. Kai ke kuat bon long rasain dalah he rasan. Nadum saya naret ngaku kuat baik ban lek science stream jom lek pula lain medical. Kuat bon long doktor. Ai. Kai ke bukan ni smart mungkin long saya ni oi ke thong ke jing jongki. Nani sakmat ngamut bangan kuat bangan rekod bekan man kasni kuat ban tristam susu. Banyak ke balong mentak kelas 10 ruhi kuat bangan lek tristam susu kan bangan yok baik ai ke bangan tu. Smokeman ngadap dah kerja smokeman ai ngo you play ngbo nang thau ubla ke ku yang hakimat ke site kran ul ai nga ke jeng nang stan ke ba ar dan ban smokeman ru nomor ka ketika jeng tristam ketika jeng kerman ke ba ngai trei ke ba ngai kulit kon bar kumjuru ketika jeng kersan nang ngai yang sa ngai mei ipa te ki ba basam immediate nikah ki nong hikai ruah sekolah pada te ya nong hikai besim tuition ru yang math and science ya sa JS nanda ngai kule ya ru te kinong hikai dalam da kelat ru kinong hikai junior kinong hikai ki belah hikai nursery yang ki balong ki kinong hikai ki ba la pen lat ni kumna bangin kule utau ABCD badai namar ba kecing train minat kecing ki ba ngila pen long ni ke message jonga ke long ba ngindon be ke jengkerman namar dalam ke jengkerman ngimna ban em te ngibon ke jeng kibon ke jeng ke jeng ke ba mutama ke long ke bangi ke perthai menta ke long ke perthai ke ba long competitive hadu kata te ke jeng ai jingmat ke jonga ke long ba punya 3 minute be jagat baja ndai de banya 3 minute wala ka ki umat kniat por gila ban mi jang ba kemau susu kamu bang di umat si belang kelam ini di ban 3 minit Ha ke examen HSS LC Arts ki samla puli ki be khon ye kani ke examen ki don arpu ar1000 news pa khat wingun ndai na pedang kini khat pra 1000 saus pa lai pu sangot ki la pas bat ki la kanjo ye ka proper waypoint iwe nyau na chispa ka Eastern West Khasi Hills ka district ka barang shupen kha thamai ka dei ka badon bun ki samla puli ki bapa sa kani ke examen ka balakot ya ka khandai punriu point arsan na ka chispa kat ba ka South Garo Hills ka dei ka baduna ka balong tang sanpusan point riu nyau na ka chispa ki wei pat ki district ki long ka East Khasi Hills khandai puwei point north khandai ka West Khasi Hills khandai po point north san Southwest Khasi Hills, Khandai Puwei Point, Khandai Sau, Ribhoi, Prapusan Point, Khandai, West Giant Hills, Prapuwei Point, Sau Ar, East Giant Hills, Khandai Po Point, Sau Pra, West Garo Hills, Riup Khandai Point, Iwei Pra, East Garo Hills, Riup Khandai Point, Sau Sau, North Garo Hills, Riup Pra Point, Prasan, Batka Southwest Garo Hills, Nyopuwei Point, Sau Ar, Nakchispa. Usamla Ramyang Nilap Chakrabarti Jongka Don Bosco College Tura ulagyo bat ya kekedan ke Beningkong da ka jingyo South Pa Nripo Marks but sa isamla bahon lang Mauri Jongka Auxilium Girls High Secondary School Chelong ibalayo South Pa Sanpo na kasispa bat usamla VJ Adikari Jongka St. Anthony's High Secondary School ubalayo South Pa Laipundri Marks. Kalong shisha kasngi ke bakamen bat kebansa akan mau hak history jong St. Paul's High Secondary School Nongpo hak district Ribhoi hak bakani ke Shlem ai jing nang jing start kelayo ban pediang nyusok ke jing job ban ningkong harian buwe samla puli ulala ban pas bha bat poi hak ke kerdan ke bakandai jong ke top 10 list jong ke examen Higher Secondary School Leaving Certificate ne ke class 12 arts stream Uniu samla puli banding na ke School St. Paul's High Secondary School Nongpo ubala pas bha bat poi ka kerdan bakandai udai ubala tip kerteng ke Musil Besta Shadap ubala yo Sauspa Arpu Armax
but your distinction ru ha ka subject khasi, education, sociology but history. Nakaliang gibor peniat school da kajing kemen ke bakrau holor kene kajing job jong school ha kasian ke bendingkong ha ka examen HSSLC. Nado balabo eka kerdan 10 plus 2 ha kasnam arjar khatsan. Kila pediang buram yu Sylvester Shadap bat ai kajing kitbok kit ruang yu bu nang la baniai beteng ban le abha bat ban pau shu aki kerdan puli jong ki bakham shalor. With the dedicated teachers and hardworking students. Really, I feel so proud to be as a headmistress of the school and such a person like Sylvester Shadap. I'm proud to have you, Sylvester, for making our school proud by your hard work, your simplicity and your obedience has brought really a color to the school. So, as a headmistress, I saw my students hardworking, my teachers dedicated, and it's a pride to the school to have a person like this. I know your play track you play bala play kalat kostina, but you play bala ayanga yakane kalat, but you play bala pelat yang nak terima cimusau. Nadu banga sedang ka exam buat hadut menta banyo yakane ka result ru ngam sem la pang ngam sistem you play bala yarak yang play pelat yang nak terima cimusau. But haba ka embus kala pelat yakane ka result tengah segmen sebenarnya banyak ba kaji presum jangan kalau urlong bat ngelaya bandung ka top 10 tak ketan ke baksindai bat nga apa banai kulai yaki nungkai ke bahikai nga ba deung ba kacungki ba ngalala unpo sakane kathong bat deung ba kacungki is presum kacungki kila presum ni labasi nang bamani na school ngin you nang week na school ngin you ha kacing pulai cungi ba deung ba kacungki ba nyala ban yo so chong kacing job ka Southwest Khasi Hills rengkat baru MLA ubasyong ha ka Suki Menteri jong ka Sarkar Jela kala dawai ka Sarkar Jela ban aino ye ka jing itu ye ka Ngap Sings EM College kum ka People's College namar ka jing Sakri jong ka ye ka than mentala palat lai punyus nem da ka jing tmu benele ban kentiu ka Ngap EM College ka badan hamau kerwat ka balai jing Sakri ki patba la palat lai punyus nem tam Menteri Sarkar Uba Renekton lengdok tongkar rengkat bagi nongelam ke distrik Southwest Khasi Hills. Haka pratrik ujeliau arhajar arpuar kelelit ai dekat dorkas sau menteri rangba agajela Konrad Kongkal Sangma. Bandawa ban itu ono eka Ngap EM College kum ke People's College. Kene ka kenhuan po gajengelam uba Renekton lengdok tongkar bat principal ke Ngap EM College uba Kedi Ramsiet. Kilekentui ke Sarkar Jela ban penlong no eka college kum ke People's College. Kamtam habaga Sarkar kala itu yaki khandai tli ki college ha Jela kum ki People's College. Uba Renekton lengdok tongkar uloong bakalong ke bakongsan ban pendelong ya ka Ngap EM College syaka People's College namar ba ke distrik Southwest Khasi Hills ke don thik tang ke college. Bad kala ajing syakri pat ba mentala pal lai punyo snem. Uloong manakaliang Konrad Kongkal Sangma ula syak skor ke jing pensngau jongki ya ke jing jong ke jaka puli. Bad ula kular ban kemi benya halor kene ke jing dawa ban penlong People's College ya ka Ngap EM College. Bad an pechwai ke jing don pisa jong ke Sarkar Jela. Uli itu bayak kene ke college lalong try di pat ba ke mau kerwat bad kamdai satia ke belong try di Rushimet ki kenhun balang ni kinu ki kenhun. Bad kene ke college keladon ya ke arts bad commerce stream bad menta kadang penkrek ban play saya ke science stream. Uba Kedi Ramsiet uloong bahaba ken kelum dan kam bantung sa san pongut kinong hikai bat kumju kinong tray ki bamde kinong hikai ban penia caprang ya ki kam ki jam jong ne jaka puli bat sisien bel itu ya ka Ngap EM College kum ka People's College ya ka tulap jong kinong hikai on siu hino da ka Sarkar Jela igat kum ka aks jong kanehu kalong ba haka arts ki de bandon haka wai department gede bandon South League Post haka commerce la kumno ko minimum gede long South League Post haka sansu ko long ba santali ki post santali ki assistant professor haka wai ki department tigala bunhi kila poi ki santo kali nang tasa ki non teaching staff rongi.com kam kampun ni start nam taban penjajah perang college tinggi nama keruat rekat begini kinong ilam nak college
sponsoring body college nilai wanang ban pesngau ya kijing don kam jong ka college hamokrot ka bangila expect insyaallah kam slam bangin yo ya kijing rap na sarkar te henry hadu menta langi la yo ki ad hoc to kade henry kirang pun kijing don kam ka bangin ben yo na ka government tede lo ta kadaw ki bangila yawan kini ki member jong ka governing body i don ro hangne I president nya governing body ha ka ba I babu Dr. Kadir Ramsey ya ka bangila yo ben ya keren lang wande chief minister but sultanat by chief minister long very positive but ni da pensutu I hadu kadno kalong importance mar ka ditangkan ka college ka district ki barok we ha college sawi sel but ka deru ka college ka bala serb ka bala ai ki shakri ki breu kumbalai pun yosnam te ni dokumen dia kata by chief minister isu tu importance but ila express ba isu tu rekam but indang study kene but hopefully ila ban include kene ka college jongi makrot ru kum ka people's college kum bari alam kiwe Sementara lagi belum hanya ke college mengatakan people's college ini facilities kedua apa yo dah kata ordinary college but kin yo pi kumbalong tangi dang don tang kendiat kino hikai ki bangila yo jingarap naka sorka telering yo people's college kan siu ngin yo kambun ki no hikai ken namar ka bangidon kam mentah ni college kede beji kaman power ngila don bon ke gajing sya ke infrastructures ngila bon ba ngila yo ki bon ki chach kim ki bangila yo ke infrastructures te hendre ngirang kam hadu kata-kata kede ke man power par kede kata ke bangi kwa nak college Ki nong song snong jong ka snong nong perdi ha kani kata yo ki dak no ba orang ba snong jong ki ula pendan kam bakla ya ka pisa jong ki pat ba ka balawan na ka wei ka skim sarkar ka bakot palat khat lai lak tengka ya kani kini ki nong song snong ki la pen pau ha ka jingi kendu ba ki nong pathai kubor ha kan riu terik menta ubnai jeliu arhajar arpuar ha Shillong Press Club Ha ka jinga keren bagi nong pathai kubor inong sang snong jong snong nong perdi ka bahap apo ka mau ken rosian RD block hapo ka district East Khasi Hills hapo ka jingalam jong utrip mensong kilathat madan ne ka jing penan kam baklai ka pisado orang ba snong jong ki uba master nong rum da ka bakeno ba uni orang ba snong ula penan kam baklai ka pisa ka bakot khat lai lak 10,000 tengka ka pisa ka bawan ka skim sarkar ka belatip kom ki integrated watershed management program Kini kinong snong kila keno bakawen ki kamba penan kamba klai ke pisau pat ba kelepau ru kadai helor ke jing penrung kerteng bean uba master nong rum hakani ke skim banyak jing rap pisa daki kerteng jong ki kun jong uhi ki ba kerta jong ki kidang dai ki ba hap deng kendai hadok khat sau senam kerta Kini kinong snong jong kenong perdi kile tu bakitu kinong snong ki badai hok sisa banyak kini ke skim pat kada dok mentaru kim pat yo jing yarap Bon sen ya keran sau pitro uphit patiaw ni ya ai kan da ga ai TR la ya rap ini ba Louis ta hagane ka por ka bamtan kwa ba ya kano ka ching syam ka ba ni sa la ben men ben ha song thau na ka benta ka skim wa interset ni la hier an kuri ni la sondur dur badar ki kot ki sla la biang hang ne bangin pensai hang ne ba kene ka ching sa la ben Hapot nong perdi dai ba kan pau sai kelang setelak perthai maka perthai kan yo I namar ka snong ko betam blai nom eno te nak liang kum ngau ba trim bat ine ro I ba yai na mukhim I la yang ra song lang khlang benrat ning khong no ya ke ne ka chingdum ka ba ka ching snow ka ta ha ka ching la ne soldar barim ba master nongrum tekesno kabaya kalong ba klam dale ya kata ka investigation lane ka inquiry hadin haswa jing sisa hadin ladap ka jingtrai ka kamram jing ka office ban let ban investigate mo la kala adap na em ka jingtrai klam let klam pet klam thot klam dawat banya su issue be ka arlak tangka bat ya ka arlak tangka bar khot ka bangilet ngilet wat jingtep apa snong nong perdi rengkat begini gerang ba kelam dan kawai ru kucing trai de kani kedai ka jong osnam arjar khat ar khat lai nata ka don sa kani jong osnam ar hajar khatsan kani dei ka ju hina ka IWMP 11 arjar khatsan fon kebala penkret nanta kanong perdi kani bala yo page 2 siri master nongrum par khot kini skim nadu arjar khatwai hadu arjar ar phawai lasio ka kerteng jong unia master nongrum bade orang ba snong te kani ka water harvesting structure mo kani banangkong arja khatsan
la sanction cha umastan nongrum an party an who's that party ngimtep mano bade party jong u la sanction du khandai pholai hajar news pa prapau drip irrigation ya kaba kidan ka tu ne kinorap tampau kipan mo hajing sha ka soil ka sai ai kini ki drip irrigation ha ki jaka rep tampau kalam dan hadin bala alai inquiry kam dan kata drip irrigation kata ro hadu drop konda jar news pa san phaula sanction kani ki irrigation part hana la siu sa kata marti hardware for green pipe prap san jar news pa san phau tangka total ka amount kalong saw arlak saw konda jar arspa prapau Senam arja kat pra ka total amount ka ba ka office ka sanction ka de hadu san lak prap konda hajar news pa kat way de kini ki kertang kila abun pelat mau kidan hadu live house saw ngot kinong yo jing mentoy ya ka ba ha kini ki ba bun kinong yo jing mentoy hang neng la tho mo kini ki ba yo la tho yo kini ki ba bun de bom yo ki ba klam ai nu orang ba sino sa kini beneficiaries te kabalongo syu kalong ba uni orang ba sinong ha ute usnam arjar khat way khat ar upan rung kerteng wan ka khon la jong ka badang khandai sinam ukon nang kong jung u badang khat sau sinam la penrung kerteng ha kan ke skim nang ta khon ba ar ubadang khat ar sinam la penrung kerteng bat khon balai ubadang shipau sinam la penrung kerteng ha kan ke skim te kumno ka office ka issue ya ka pisa klem dale ya ka spot verification kan te kata kadi ke ba kini ki pat ba hadian ba kimyo kini ki klementoy ka kerteng juki ka don ne sipiar kimyo jimentoy ngong balada kat badang yo bani bamsab ya ka hok jang kariu kan thai ka badai ban yo hok ru phibam phimtep ba kadai para khasiru andal ami na kaliang ju kini kiri rang ba on file RTI phekan mau ba phide khasi kum kini ki chat ban riu ki don ki mlang salang ga jungi te ngasung si sisa bani i ba ka jela Meghalaya bat khamtam ha kani ka ha ki department jo ka jela Meghalaya ki office ki department ng sarkar Meghalaya kat sebab hirung tang ka bam sat ka bam pong sudah ka bang la syu ban pet tang ki khmat Kaseng Petroleum Dealers Association of Meghalaya kalami ban kentat ya ka jeng keno baki petrol pump ki la khle ha ki petrol ki jong ki ban kamai spa haba pensyai ba ka jeng stang jong petrol ka dei namar ka jeng khle lang bat ka ethanol kumsi benta bania daya kamariang. Hadian bagi kubor kila sapriang bagi petrol pump kila kle ha ke opening petrol. Kumta ha ke pratarik ujeliu arhajar arpuar nakaliang jongka Petroleum Dealers Association of Meghalaya PDEAM kalimi shikmat ban pensyai bakam syamladon kejing kle kenang ya ke ha ke petrol. Nrai ke petrol ke bagi pat baik penon kam menta ke de ke belak kle lang bat ke ethanol kumsi benta bania daya kamariang. Habaya keran bagi nong pathai kubor President ka PDAM uba Kennedy C. Kriem. Ulong bakam don ke jing kle kenang ya ko ka petrol di kinong di petrol nrai nadu ubenai rempang menta ka senem. Ka tenat petroleum ke sarkar pedeng ke lepen mi ya ke petrol ke ba la kle lang bat ke ethanol ke belong shipho nak sispa ban penduna ke jing penmi tedem ki kali kenang bakadum keta ke mariang. Ulong manamar bayak petrol la kle lang bat ke ethanol kumta kawai kali tangka ke baket kat 1000 liter ke petrol kandon ke ethanol ke bahadu 1000 arspa liter kata shpo nak sispa bad wad dah ke ethanol ru keladon lupa ke ke belong point san na ke sispa u presiden ke PDAM ula pensyai belada ke petrol pom ke penon kam shpo kali ke petrol ha ke sibenai kumta ke tangki jong ke petrol pom kandon kumba 100 liter ke Uloong baki petrol pom ki dai bantan ke ke badan hi tangki jongki nrai ladai ke petrol la khle lang bat ke ethanol ke badan kumta ke kandon bed bat kalong ke bakongsan ban ajing pensyai ki pat ba ke sarkar kladet ban khle ke petrol bat ke ethanol bat ki petrol pom ki la taru ya ki jing tho ban pentip ki pat ba ke petrol menta ka dai ke blak khle lang bat ke ethanol ke belong shipho na ke sispa di kumalai iya kini kisungi kidon ki petrol pom ki bala syakta kum gawai ki petrol pom po nong spung ke bala syakta jing keno ba ki kle manu ban kle ya ke petrol lada ke petrol pom ke petrol ki jonga na kle ngangan the upnyang nang nupat ya ki kali lejong ke jeru apolat kor gawai ke barat petroleum RO ke bala syak keno ba kle bat kini ki jiana ke por sa ke por khamtam menta ke polyur bat khamtam da ke jingdon jongka 10% ke ethanol hapo ke petrol dan nakaliang jungi ki nakaliang juga association ikut on pensyai si kipat ba bagi pat ba ki menong aware ya kene
Bagani kamde kabangile mangi kani kabawan hi na company baka petrol kadon bat 4% ke ethanol kabade ka substance kaba observe ya ka moisture ya ka man ai ka kanja guidelines ban matib ikos nama hangne lo ong ba as per government of India directive petrol now contain 10% ethanol as an environment friendly initiative. Motorists are advised to exercise care so that water does not come in contact with petrol. This may happen during routine car washing or during rain. Tenrei nakaliang juga ni pensai ba hak tu ke petrol pom nong spuk ni ladi kumba lai hajar sanspa liter haki ars ni thoding bat ni sejai bat ni Sunday mo. Tenrei ke ba lungo kalong ba na pedang kata lai hajar sanspa liter bala di ke petrol. Tang santeli ki kali ki buon complain ha kaju kapor ba kidon ka jek ba kim la maniat su na ki miss ki engine na ka daw ba ka khle ka petrol te hadin kata ki try ki compensate no to ka bailot baro bai dei ut ka jinglut kata ka ba ka khle ka petrol ba ya ka petrol lapan phai no la ka bisa te ka ba ngimut banong nak ocean kalong ba nakaliang ni ngila persyang hi baru khot ki dilar kila persyang la ka jong ka buit ke bor ban persyang ban pengkuj kita ba ka bay dei bat kani kanong spung ka petrol pump dang managani banai shwa ban wan keliur banai February dang pengkuj baru khot kita barla de pej ru ba ka kam dei ban don tenrei ngimtip na ka ka daw ba kata ka ka don mo te kumbala batai ba Kennedy mene presiden ngatrai kala sai bha ba kajing don juk mo kalong ba kadehi na kani ka product mo te khamtam ba kani mekhalia kadi ka jaka ka ba slap jur mo te kalong ka ba baklakin ban ba kidilar kle mo ya tangi ko ba masak nomar ba ngi kum kidilar kumut ngi ko ba bande ka product ban dia ke produk la jong sipai ba nakabakhuj ko suba mo ya ka jingdon hapo ki bangi ong mangi ki underground tank kani kamdi bangi ni le ladang ni snokwa ni snowmon ni don por ni hap le kadon ka register jong baro ki oil company ki badon petrol pump ya ketu ka register ki hap pendap man kasni ka stock ka seal ka water dip water level ke badan hapo ke underground tank kaning ya pendap man kasni nang tu ki company ki representative jong ki company ki officials ki habu ki one check ki pani gini ki register everything must be up to date himla ban menta RTO kami opor ngimla ban le kita ki ti kani nakaliang ke company ru kadi kalong compulsory bangin maintain ya kani ka water dip record te nang tu lada ka kieu ka hiar lada kla kiu palat nomor ki pom suction pom jungi ki ba tan ko penyang ban ai ki kali kim ju kundu seduk setrai ban lat na kanika ban lat nya ka tan ya kanika te lada ka water dip company bakal abun tan ko ni ne le ban say no te pi ong ka di bandan am ka body ka oil company itself is already a body ka ban ensure ya kanigen te ki check ya ka water level Abaki one inspection katu kalong compulsory ba stock maintenance ka seal ka nadong impet ya kani ka water level bali impat we kata ba idang ongi ba president ni mintan dulu ba nyipom himongi de nyimde ban ni bakadan ka umru ka dewan dan ni hapo ka underground tank kat bala ka kat ngila kajing sa peniap ki arngut ki hybrid hala ujong okupatrai ki berisi para kala pensuk nyang kriat ki babun ki nong song joko jela ha ka ba hadu mentam ne ki babun ki pat ba ki la pendram jur ya kani ki jingja bat dawaru na ki bor jong ka an ban pen sitam jur ya ubri ubale ya kani ka kam sibenta ban pen pau ya ka jing sngolam halor kani ki jingja ya kini ki arngut ki sipara ha kan ru terik mata ubnai jeliu arhajar arfuar kala don ru ka jing thang mombeti ha ki atli ki jaka ha kani nong ba selong Dengi mentang ngi dan kam ya ka jing pen saja ka bajur yang ni ubriu.
Ya manjurnya berakhir dan pensaja ini beliau. Ambon. Pensaja. Dan kam dak pensaja ka bae ada dan kam pasi dan kam set shijing emro shijing em. Dan bala man pelai nu beliau bat. Mano ki kur ki jat ki kha ki man ki balai ban bil yo nu beliau. Bat plidar u batre ban sim kes nu beliau di utau di nang Punjab beliau. Oh. Mano ban pabil kadai kata ka jing saja ya gitu baro ki balai kan ni. Kagapon bagi lek ban ayu ka FIR station nu ki pulet. Balai bakim buat haga tu kapor. Balai ki bu kata ka arfusau kunta. Haga arfusau kunta 1 minit ila ban. Tak tu kuntu. Te balai mentah ki bu kata ka arfusau kunta. Lada ka an. Haga tu kesni ki kit kli. Marsen lek buat kini ki bahiyan hasem chak. Ki lek pentip. Balai ku buat haga tu kapor. Lada ki buat harai kamja. Lada ka an kan tu kelar. Kali bantu kelar ya kita kinang penyap breu. Kan namdai bantu kelar yang ngi bombenai kata ka benta. Ngi wan hang ne dak jing skau si. Ngi kram wan dak kata ka jing tbu. Kong kita kiriu transnam kiban sem no ya ka mensem kibaloi loi. Na kata ka dau ngi dawa ya ka an bakan mentrai kam. Am bakan kan yalam sa ka jing lilam no ya ka donor pakoj. Jong ngi ki breu ka em sna pertai. Kajing sya peniap ki arngut ki habret halau jong kupa ki bedi spara. Kalau pensuk yang kriat ki babun ki nong chong snong kejela, ha ka ba haduk menta mene ki babun ki pat ba ki la penrem jur ki ne kejingja. Bad dawaru ni ki bor jong ka an ban pen shitom jur ubrio ublale ya ki ne kakam. Shi benta ban pen pau ki jing snolem halor ki ne kejingja ki ne ki arngut ki habret ha ka handru terek ubna jeleu arhajar arpuar. Kala don ru kejingelang thang mombeti ha ki artli ki jaka ha ki ne nong ba shilong. Kawin ni kijing elang thang mombeti ban pen pau kijing snolem halor kijing sya peniap ki arngut ki sipara halu jong patrai ha kisnong nongra kadi kebela penlong ha kendai lat shillong kebela penlong da keseng All India Movement Meghalaya chapter ha kini kijing elang thang mombeti ha kemat kapalor bandrong shik office trekam jong yang darbar tawan kejela lasaki bagi spangut kinong shong kilawan shikmat ban pen pau kijing snolem ya kayeng kesem jog ni ki arngut ki sipara da kijing shim bentalang ha kebatang ki mombeti Bat kejing dawan ke sorkar bat ki borjang ka an ban penio e kejing bishar ke bahok ya kini ki habret daga ba penstom daga beteng e yu breu ubedan keti ha kene ka kampaman klam dadan shu kejing itip lam Weng kadur om dei re bandeng dak mas kum tai kum badeng hani menu deng mas om dan badeng mas dah ni dong om dei badeng mas balai shwa ban wan hani dadeng mas shwa badang tai lang ta badang tai ong takadau balai ong kutai balai shwa bentot kato ni kat we shiteng ni ong polis mana wan yarap lang yang ngi bangiza ki khlong arngon uang kamna ar prabaji ka office jong hu lakhang kakam bamisni dingi dawat ngilap te yu breu ngilap ben hakano kono singin ngilap menit kin kedi emergency bengim gi balai par hot ka singi uang hana ba ngimla ban le kong mentas ni tamar ngang le lang ha police station mla rekong ba mentas ni ban ngin le prabaji ka office jong ki lakhang Haka aplos ko wairu dan kelajat sudah mengiligi babet ngimla reban kran yaki ngimnang ngim sautu balai ke police station umdan so khasi kaning ngidan haging im hakani kari lajang umdan we khasi bantri to umdan ra wairu ban ajung mot yangi ai ba phi habile kumta umdan pawan ra man kadur jong tu khulung pawan ra kadur jong kha hanong ali sat kamet kayong lakhang lot gi baro kadukam ru lakhang lot Mayin kidang nuat Malaysia. Balai yang ni pat le kaduk buan lajong. Kadang buan lajong. Bali. Yang kesel biru ba. Kenapa dia beriau kinuat Malaysia tu. Ini balai yang ni pat dia kaduk pa. Bapaknya bagi kon. Tapi kalam bisa pat ba. Nagalang ke sorkar yang beriau ki baplajem kaju ai ke awan. Henry ni yang ni beriau. Badon yang mensiam bantang senam ngikwa ba kumba ongkong bangin yo ya kajing bin sidom ka saja la kalong ka award kijungu kan long ha tlai phasi la ne kan long sirta jing em hajil bat sakoi ki khubor ba na kan kur kijungiru nginem song thaj ngim ya chekmat ba ya kan kam ya khia ka song ru ngin sim talang ban kit ya kan kam ba ngimpat di osgo ban penpan yang khiat ya ka kur ka jajengi kumbang itip habau khau di tengak sut Henry ke kur kari ke dok senam ko jengi tang dia ke tin bekmiat ke khubor kan lek sabaro ke basngau ya kani bat ngitip skam bat ya lekai ba ke kur jengi kam dei ke bruna
yang buat berpikir. Ka office u Deputy Commissioner Joko Ribhoi District rengkat bat ka Ribhoi Dorbar ha ka santri ujeliu kila penlongi ke jing rakhi dap laipu snem jong ka Ribhoi kum ka district jong ka jela bat la penpu penping ya kani kesngi daki program pair bala penlong hapok ka district library ka badan hanong po. Ya kani ke jing rakhi la penlong kerpang ru kum sibentah ke jing rakhi ya ke jing dap nyopsan snem ke jing yok la luot ke India. Bat kum juru ke jing rakhi ke jing yok ke jela Meghalaya sanpo snem yala ke jong ke jela Bopura. Lawan bani sibentah kani ke jing rakhi jong ke jing dap laipo snem ke district Ribhoi da uba Emerald Bonds iem UMLA ke nongpo constituency uba Charles Marngar MDC ke Mauhati uba Balajit Rani MDC ke nongpo Arpit Upadhyay Deputy Commissioner ke district Ribhoi Giri Prasad Superintendent Kipulet ke distrik, uba RR Makdo Advisor ke Ribhoi Dorbar, uba Arbi Shadap Presiden ke Ribhoi bat kiwe-kiwe. Nalor kireu pau kumat lawan Banishim Bentaru di Kinong Teri Asya ke kena skul bat kiwe-kiwe. Ha kebelas sedang ya kejing rakyat ada kejingkeran Aiman Siem Jong U Dr. Didi Lapang. Unong ai buit ke Sorkar Jela ubadiru uwein kireu krau ke distrik Ribhoi ubladan Benta ban Penyok ya ke distrik ke Bapura. Bat ubla nok senyang ruah ki babon kiliang, bat ubla ajin keran hakan ke sengi lengba ke video conference. Bat la sedang syuaru ikan ke jing rakyat da ke jing marathon na jentru syagamadan NSCA Mini Stadium Hanongpo. Na kaliang kinong keran baro ke lapan pau ke jing kemen banedon lang hakan ke jing rakyat ya ke jing dap laipo senam ke distrik Ribhoi. Ha ke ba ke lapan kan mauru halur ke jing lan ladia, bat ke jing syakri jong kireu krau ke distrik. Ke beladan Benta ha ke ban Penyok ialah ke jong ke distrik ha ke senam syajar kendai sepak kendai puar. Kilapan kan mauru bakum ke distrik hi kelanang ya caprang ha ke babun kiliang kamtam ha ke kampen roi ke pulih putih ke kot ke kiak bat kiwei ki Benta. Lapan wai ke ni jing rakyat ke jing sam ki kusnam beper ki bagentup nado kirang bagi tail akai ke bela isim Benta bat yo takma ha ke Meghalaya Games nang tai kinong teri Anganwadi kinong teri Asya ki VO ki IVCS bat kiwei. Since Ribhoi Day is full-fledged district on the 4th of June 1992. I stand here today to remind ourselves with joy and jubilation for the realization of the long-cherished dream of the people of Ribhoi. We have encountered many hardships, discontentment and hurdles to achieve it. But with prayers and steadfast support of the fellow citizens of Ribhoi, we were able to enjoy the fruit of success. Maupun kinong song-song, hangi kibabun, kibayan managasni, kibay kun samla, kibay represent, kibay sports person, hagi discipline bathe, niron ki Nakulit, niron ki Anganwadi, niron ki Asya, niron ki Rapashon, niron ki IDCS Society bathe, niron ki NGO. Pagkani kasi tutulan na dunia hanggang kasi kalau bangsa ini terima. Nagawantagani ini berarti ini. Kami boleh berapa hari identiti kita kan imla berkelah. Ya kimati bagaimana persiapan berkelah itu kapor. Beliau ya kan setir unit beliau ya Ribhoi Civil Subdivision Pak Ketua beliau ya distrik Pak Ketua Benta kadang long kaboni kadang im kadang ikun jadi isu di hubun nak benta dari kita nama mereka hidup dalam beberapa orang kesini banelung lang pangai kulit kapang ni kita samsno dalam family boy. Jadi kita kesini ke Bekerpang, buat kajing keli mentah galong. Kalau pun kermau, yang hilang ni sepat, yang kecil, tiba umenung sosok tamu ada sampai. Kecil tiba ngom, kami sama Pak Jompi, operatif cuma bertai, udah nur malam nanti, tim berketersah kanak.
Ban yarap ha ka babut dia ni ki kam sniu bet ki kam pentrim ha ka jela ka tanat pulit jong ka jela Meghalaya ru ka don ye ki so ki ba pro jabieng bat ki bela dep ajeng hikai pentibet kumnu ban but dia ni ki kam sniu rengkat ka bor jabieng ka ba klan ka ba ladon lupa ha ki ni ki so dang ha ka ni ta yo ka tanat pulit ka lapan bena bala dep pentibet bat ajeng hikai saya ki khatwei tli ki so ha ka ni ka liang ha ka jing yelang ka bala long ha ka shipho tarik Menta ubenai jeliu arajar arpuar, Hamadan jongka Police Training School Hamauro. Haga jingelang ka balalong haga ni kesengi katanat Meghalaya Police kala peni perthai yaki khatwei tiligi so ki baladap aji kai bat pentibet kumno bakin but dien haki jingja kam pentrim ni ki kam tu kam thiem bat kiwi kibe di jingja iba penthot ya ka song sok song san kini ki so ki kenthop ya ki southly ki narcotic sniffer ni ki bawat ya ki jaka ki balaburi ki drugs southly ki explosive sniffer dog ni ki so ki bawat ki bom haki jaka babu bom kirunar bat lai teli ki wepan laong ba ban pentibet ikini ki so la sedang nadu bakarta jongki kalakot sau benai bat kasempor hadu prabenai ban pendep ha ka ba aji kai yeki bat we ukso usong dor kumban nyopo hajar tengka yakini ki so la pentibet da ka kenhun ka balai yalam da inspector Sagar Sharma Haka jingelang haka ni gesni kabla tip umka Diction Parade K9 Unit CID la yedon rangkat ru u Director General of Police ke Jela Meghalaya u Dr. LR Bishnoi u belalong kongsan haka ni jingelang rangkat ke jingedon lang ka Special Superintendent of Police CID ka Supriya Das IPS u Inspector General of Police CID u ba o pasi bat kiwe-kiwe de officer nakatnat pulit Hak ni kijing yelang layo iru ya kijing pro jabieng jong ki dikso ki bela dep sa pentibet da kijing simbenta ki jong ki ha ka march pass bat ki we ki kam ki bakila ban le of the Dikshan Parade has commenced. We wish all the best to the 4 newly inducted K9. Can I invite the next मुख्य अतिथि को गुलदस्ता प्रदान करने के लिए आगे बढ़ते हैं धन्यवाद Next to the note of God. Well done, Max. A round of applause for Max. Now we shall move on to the video drill of the K9. And after 8 months of rigorous trainings, today passing out parade for K9 dog was organized, and they have shown the nice display here. Total 8 dogs that trained, and out of that 4 were recently trained, and we have 12 dogs total, and out of 12 1 is sick, so all other 11 dogs have taken part in today's passing out parade. It was 8-month long trainings, and our handlers, they have done good jobs. You have seen the coordinations between the men and dogs. They have understood their behaviors, ethics, skills, everything, and they have done good jobs. And we are sending our 4 more trainers for advanced training at Bangalore, and they will be going to Bangalore on Monday. And after that, we wish that we should procure some more dogs, because there are 12 districts in Meghalaya, and 2-3 dogs are required in every district. So by keeping that requirement in view, we require nearly 50 odd dogs, but we have presently 12 dogs only. In phase-wise manner, in due course of time, we will procure more dogs. We have sufficient handlers here to train them dogs, and those dogs will be utilized for the purpose of crime investigation and VIP security, anti-sabotage checking, narcotics detection, and bomb disposal. I am taking meeting with the senior officials of the districts and understanding the security scenario, law and order situation in the district, as well as the crime scenario.
After reviewing the crime, we will finalize the crime prevention strategy, and we will give a lot of emphasis on the training, the capacity buildings, where police public relationships and the crime prevention strategy, because insurgency is more or less under control and at its low stress. So insurgency is not a problem in the state of Meghalaya, so we will concentrate on routine policing. Gipat ba kibaya bayang man la kasngi la kathan la umkra kla sertok. Haba kalentiyat kejat ni ke footpath kabaki de banyat kala sertap de kiwaya kiba per bat kani kala bu kala ha kejeng ma ye kinong ya nong yang kamtam ki kena school kibaya da ka kejat. Abang dapat bang? Leles ya. Leles lanjut apply impact. Kamen. Tersyuk. Just. Kipat ba kibaya lengti nadu nadahan kiti seduk madan yurunghap. Kilahap banyak leng baki waya nadu kibaret hadu kibahe. Bat kabe ithamula kalong bawatla ladap ban law kini ki waya ni ki post elektrik. Hendrai la syuk ye bet kumtu halentiyat. Bat semladan pat ki banwan lumwan lang ye kini ki waya labun tayau. Kani kejing ie leng ketari ki waya kala penthut ya kayak kayeng khamtam haba kipat ba ki hak banyat na ki footpath. Bat bun ki kena school ban kiar ya dia nakakali kila sa uwak penban haki waya bat thong khomot. Kini ki waya kim simla sapriang tang hakilin tiyai kejat. Hendrai ki don ru wat ki bapoi sedut ki surok. Bat kani kala bu ha kejingma ye ki tok ki bayat nakani kathan. Kini ki waya ki bala sertap tang ba ki bu ha kejingma hendrai kila nang pensniu dor su bat pen ijabo ru ya kani kathan. Ki pat ba bat ki mi ki pa kila penpau ba ki company beper ki sule bam sut nyo bat kim dan kanu jing sngow ya ki pat ba ki bayat kejat ba ki la ban mensau kila kentui ki company ba ki de ban weng no ikini ki waya ki baro kenang ba kan sup kali kawan khamtam haba ki surok ba ki lentia kejat kilong ki baret kila penpau ru ba bun ki he sarkar ki yo i plan ya ka jing no renjau jong ki waya ni ki post elektrik bat kajing sertap jong ki waya hakilen tiyat. Hendrai semla dan pat ki ban sim kia lem ya ka kia ka son jong pat ba. Habaka kenhuan UPCN kala persang bani keren baka Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills ka kong Isa Wanda lalu nakaliang ke DC na ki daw ki bamla ban kiar kam simla yu opor bani keren. Hendrai kala pentip pat baha ka prateri ujemang kala dek ban betha ya ka telang kabel NE line Sky Broadband Bharat Sanchar Nigam Limited Reliance Jio baka Airtel baki de ben lum no mador kini ki waya hapo ka prateri ujelio kenang baka nembu ye ki pat ba ki bayat bayang ha ka jingma bat la da kim ko ngu ye ka te jing betha on le da ka bateng eki du bangi ni saya yang ni mam barabar ni saya yang ni am kana du ba la kalian kini ki kol ke nonta kin kalau kalian kini ki kol mulai ni wayar pat kalau ada kalian kini kala suap itu ki suip yang ni madan untuk kadeka jongno kani ka kam kani ke joko government ne kani joka company andai habangi pek kani ka nanti khamtam ka balong khamnya ba ma khamtam ki bun khana school hangni mestap ki bawan hangni ne wayar bon paisa surok ne tang ban kyar yakni ro ne ab jingma kani ki kina ne ni perkat nak kalian jengi ki da supek untuk lai de ban simkya kan company la ne ka government bahkan like no ka jing masa mo mentaki na ki ba ya ni ka nanti tentang ini kecakap dia ke balong minyak bah di badan sekolah ni macam wei ni nong ya nong yang hang ni fisuk no kalau perlu sebuah di baik bayar yang tentang nak sekolah dan di bala nomor ni waya gua bamdai tangya di nak sekolah reward kali bawa kam stop baik kali ya yang ni ke jingketu jengki badai kimi kan ni jadi badai ban pek ni te kita menilai akan lah belum nak keluar waya bermain nak nang bah kan lah jadi musau jadi nak buat kurang
em kalong ka juma hi especially na ka ki kana school number step kalong ashbha em ki shua mare be tum to te kabo ya padeng ka jing south na ka taju kim de tanam taju kim nam ta ki pai baru teng teng ha ka jing tension ha ka jing perkat ya ka ta kim nak ban pe pha te sa ni kum wo kin ur ti ngat hai ki de ban pe tik tu ba de pe ya kan ni bakin pikir ken na man laj na ka jing men saw mo ban pikir mo ka don ni na ka yang department be ki de ban pe ya tu ti belum no. Oh, bakin wing no kan mental ada Krishna ki kloy ti ban maramot ya ke balas ni ru di ban kloy nang ban laj na ka jing men saw kata hikin mo prevention is better than cure. Pak tungi ti na kino ki badai jong kani ka bentah idai ban chimkia kan abe dai ba kani ka kam kantam ka long harut surap ka caka ka bakapnya kini ni ki dai ban chimkia kan ban laj kano ka jing men saw ban laj kano ka jing dan ni no inja ka basni ti mana kadang jong ki kepat ta bentah ni mah ban ni ro Harangkat ka perthai berak kawai ke jela Meghalaya ru akan nyutri ujeliu kala rakhi ka World Environment Day ne ka sngi penek mariang da ka ba penlong ye ki jingyalang ha Susutham Auditorium bad hakleng ki district jong jela Ka Sarkar Jela ka nyutri ujeliu Arhajar Arpuar kala penha perdano ya ka jingrakhe ka basitayo ya ka sngi penek mariang da ka ba penlong ya ka jingyalang ha Susutham Auditorium ha ka ba bungut kilawan banyasim benta da ka mensim ban penek pensa bat banyada ya ka mariang Menteri Rang Ba Kejelau Konrad Kongkal Sangma Kumukongsan rengkat ke jingadan lang Menteri Ketenat Forest Bat Environment James PK Sangma ke Chief Secretary Kejelai Kong RV Suchiang bat kibai-kibai ki head officer kila pelat pat ba ya ka Forest Management Plan nang ta ka team song jong ka Environment Day umaskat jong ka NRM bat ka Online Community Nursery Information System Nalor kini ulah samru iki kusnam NRM Syaki NRM Committee kibla treshitam hakaban penek pensa bat banyadai kamariang. Hakini kejing rakyat lawan bani shim pentar gi kena skol kinong peniat shnong bala penipu ipiang ya kini kejing rakyat di kejing ruai bat jingdro dor house up ne usan artist kata usamla kerman cabong. U Konrad Kongkal Sangma habakaran na kajingelang uloong bagajing tumu ban penlong ya ke program ke basitayo kamdai tang ban pensutu ikipat ba baginadai kamariang ne ban penbenai kikam kiblale ban penek pensa ikijing don kamariang hagajela. Ndrai kini kajing rakhe ka deru senjam ban penslor bat aimen sim ya kajing trishitom jogiru shimet ban penek pensa bat banadai kamariang. Uloong bagi Sarkar kelala ban penyo asau hajar news pak klur tengka na kebenta ban penteri kami ki project bedai bat ke Natural Resource Management hakajela bat kejela mata kadon ndri hajar sans pak telitam ki Natural Resource Management Committee haki sans pak tam ki shnong kenang ban la ban penurlong ya kejing angnut jong ke Sarkar
Da ka bapai khmat kerpang bagi kelung kena ken yo e jaka yele kai bat ban pen bernyai la di haka sautrik menta ubnai la pli pat ba ya ka Children Greenery Park ha mensan lumparing ya ka bala betengka da ka sarkar pedeng leng ba ka skim amrut. Ya kini ke Children's Greenery Park leplia du Menteri ke Sarkar Jela ubasan Borsulai ubelong ru MLA ke South Shillong Constituency ha ke jingidan lang urang ba shnong ke apa lumparing uba HB walang kinong kit kam shnong kinong shong shnong bat kiwe ubasan Borsulai ulong bu ulalet hi Delhi meni kendo iki he jong ke Sarkar Pedeng ha ka ba ulapni kikot kisla kiba layo na katanat forest ban penon kam kene ke jaka bat hadian kini ulapen yo ya ke amrut scheme Batai ya kini ke Children's Greenery Park haga jinglut ke bakot arpun reo poin saw lak tengka. Haga ba ansai lakai tang iki kena iki badon hapo khat arsenam kerta. Kinong kran na gejingelang ke lero yu MLA halor ke jingla ajung u banwan ra ya ki kampen roy ki babun ki bla ajung mentoy ki pat ba nong shong shnong jong ka constituency berokowai. Haga ni kesngi ubasan Borsulai ula samru iki khusnam shiki kena ki bla job iki jinge kop shat ba jinge kop drodur. Bala ai kusnam ru ya kishnong ba iki seng ki bla trishita ma kapor basa priang ka klam COVID-19 ha ka jela. Kador basnong umsning rengkat ba ka senglong kemi joko umsning pelun bat umsning proper B kilapen ko buram ya ka kong Margaret Pathau. Halo ke jungman ra nam ko jongka kum kanong job ha ka jinge khon kti ka bala long dang sen ha Hyderabad. Bat ban lek mi khmat ya ka ri sa ka World Champion Arm Wrestling ka ban long hari Turkey. Da ke jingso kumen bat ke jingso sarong amtang ya ke snong kathau. Ndre ke jela Meghalaya hibro kowei halor ke jingla banwan ra ikan nam da kowei kelong komie na kelumpung ilakai National Arm Wrestling Championship Arhajar Arpuar. Haka kendai trik ujeliu Arhajar Arpuar ka dorbar snong umsning ka senglong komie umsning pelun bat ka senglong komie umsning proper B. Kila penkuk buram ya ikong Margaret Pathau halor ke jingla ajung iban ra ikan nam na kene kelumpung ilakai ya kun kti ka belalong ha Hyderabad. Hagani kesngi belapen kuk buram yikong Margaret Pathau ledon lang uba Rocky Marwen urang ba shnong ke umsning proper B uba Rocky Kalau chairman ke umsning town dorbar uba deiru kurem jeng ikong Margaret Pathau ikong Bernadette Karnayot presiden ke senggentai umsning pelun uba Arkela presiden ke umsning sports social and cultural club bat kiwe ikong Margaret Pathau lilit benishim benta ha ka National Arm Wrestling Championship Arhajar Arpuar ke barang syukut dangshan ha Hyderabad. Hagaba ini ilong kemi ilayo banra sautli kita kema ki bekentop ka kerdan bahan 20 kilo ka ketika diang bat ketika mon bat ka master class jong ka ketika diang bat ketika mon laban kedo ikong Margaret Pathau ide iweni kilong kemi na ka distrik Ribhoi balapau bah hagarensan arm wrestling bat ibalayo ban kurshibun kita kema hagijing kok beper bat ilong ru kaladu hagari India kasnam Arhajar lai hagijing kun balalong ha Assam bat hagsnam Arhajar san hagajing kun kebelalong ha Darjeeling nalor kiwe ibalawan ra anam ya ka jela Meghalaya bat kumjuru lalit banya kun Shabari ha ka Romania kebelalong hagsnam Arhajar ka Kendai dai hadian gini gijingla ajing kong Margaret Pathau banlong kal adu hagi babon tili gijing kop kebelalong ha ka national level bat ke international level kamtam nagajing job balayo na kelumpung kebelalong ha Hyderabad. Ba ini ilong kami mentai la sa ajet pat ban mi khmat ikari India sekelumpung jong ka World Championship ke ban selong ha kari Turkey ha unai lor menta kesnem. Hakani keski tandai keski ka ba ni sodak ta jing sok kuman ka ba kraw bat kadai hiru keski ka ba ka umsning hiboro ko we ka district hiboro ko we ka jela hiboro ko we niyo ya ka burom ka ba kraw ha ka ba ikong Margaret ilami na kani ka snong banlek mi khmat na ka jela sha ka te ka championship tournament arm wrestling bat ha ka jingya inti ka jongi ha ka jingya khun ka jongi ni smok men shika dei bani I ha banyo iki khubor bani I iki ha ka news channel ba ka jingya khun ka jongi ilawan ra ya ka nam ka burom na ka ba job ik tamak syar habun ki benta jong ka ka jingya khun ya banom perslam ya kapor nga ay kublay bad na ay kajing kublay ya ikong Margaret ba ilala siya ban job ya kani ka jingakun ban hakaju kaporo ba inuan ra ya kanam ka burong ya kari ka jungi ba ya
kajelah ibrok we. KG senior kawik lejang ngayo tamak siar ka left ka ketika man ti ngayo le ru ya kan ka master weight category ka mani ngayo goal hi hadian pat ngayo le ya ka right na ka senior weight hi category kata te ka right te ka badai ba tolong gumnu ru de ben job ben na mentau usnam kadang mi ka left te ka ngayele na ka master category ru ka right hi te ngayo goal hi te ngaya khun ru ya ka champion of champion jeki women's ngayo banya khun shipun ki state hi ki bade ki gold medalist na ki weight category ba pair kani kadai kanam jeng ka jingla do jeng ki kenthai ba strongest woman ndrai ngawan ba ara kani longa remno Kerala state Kerala te khamyo ya le kashu Tinamar banga yang dia ngala ding sport person nanti mencoba dang samla hadu kat bangala bak mentah di namar dalong amju penduk jikermen kamtam ni ba habami ni nayi na ai men sembe yaki menakani ba iwan ceremony aru menakani ba isajit bandai international ceremony aru ngatrisitom yala de daga bangali wa donation keleng banyo ba India bandai simenta sisin ha ketika international namar ba mangi mentah mangi lakit ikam noyalam ngisi ong ba kikun samla jongi gide bandai kai ba ha state level na state level ni ong le ka pinsa jit aka national na national level pinsa sajit dele ba ha international teka international kala del pa ka lifetime jong uno participant dengan dapat disokmen bayi long jonga apa ya international level aka first mental second ila bandai biang lada ka state government ka full sponsor i bandai i khun ya ka world championship ka bandong Turki baknya airu ka ai men sibro ya ki paralong bi khamtam le ki kenthai ba kimdei bandu jikerman ha de kimdei bandu kanono jikerman ha ba kidan kasap ka phong ka talen namatek deng gilong kmi ha ka por ba kidang samla kidan la ka chok kasap jang ki te teng ka chok kasap pa kidan pat tang shul ayo bre pat kidu jikerman no na ka bradon khon nakti ndai na ka leng jang ku pa ka ying ba pen slori lok na jang tenga pen slori ya ki gilong kmi ru ba haba pidon kasap katalan mi sabar te kamu haba pi mi sabar kamu mi I katalan jampi ba pinle nam ta state ba kajala jongi ru barakwe hakani kata yo balala kajala Meghalaya hakasiti yo lentar kala mangkar pang ya kani kata yo kum kata yo ban yalap sugi pat ba halor kajung dan kam ban pene pensa ban yada na kajung penjat ya kamariang ban pen I kum kanuksa ya kiwe pat kisnong halor kita kilat kelenti kumno ban pene kamariang upisian lahiar syakawi kesnong hatem riboy kasnong kabala yo khusnam ru halor ki kam pene mariang tungini kpi sipor ye ki kam ki bakani kesnong kalale Kasnong mau kerdap ke kasnong kebadan ke distrik riboy kabahap apok umroy constituency kasnong kabala pau ha kejela halor kejingla ki nong senchar snong ban pene pensa ki jingdon jeng em kamariang nalor katong ban pene kamariang kinong song snong kide ke basmat bantung diang ha ka klau snong bat hang ni penla ban I ke jingjer ngam kamariang Kasnong mau kerdap ke kasnong ke barang syan kelayo diang ya ke khusnam ke belatib kum ke best natural resource management village ha ke distrik riboy bat ke best village in sustainable livelihood activities ha ke jingalang penkut ikatayo yalap penek mariang ke belalong ha ke hinyau tarik ubenai jeliau arhajar arpuar ha ke nong bak shelong kiai kikam ke bak sorkar kala itu ban ai kene kasnong ya ke khusnam upisian yang kena ketayo lahiar syak kena kesnong. Hajan kemadan elaka yang kena kesnong, ka dorbar snong mau kerdap ke pentraya bon teli project ke biadai bat kamariang. Bat na kebenta kini kikam, la kershan daga Meghalaya Basin Development Agency, lengba ke skim Community Led Landscape Management Project. Kawai ni kini,
kadi ke jingthong ki dawai ken bat ki balas sedang ban dua jat ki klau henrei hang ne lathong bat sumar bhai kini ki dawai ken bat ki bala juwan thiet pat ki nong sumar nong pang ki basumar da ki dawai ken bat na ka ne ka jaka bang ibu ya ka per kempat dawai ngidon ki dawai sukpo dawai kisho ki dawai ken bat ki dawai khai bat ki don siguberu ki kempat dawai ka ne ka jaka ye ka jing thmu bakusan ka jungi hangne golong ban penne ya kini ki kempat dawai namar ba lada kidon sah khlau kum bakalong mata ka jing penjot ya kamar yang kelalong ke basir khe ya du kata ki ngisim ya kana senjam ban lum ya katuk ne ki jaj kembat dawai ban bu kane ka nursery ke jungi but na kane ngila persyanghi ban pemi bisa da ka ba ti ya gitegi so bat ki thet ki jong tu kembat mat kato kan ngila mi pisah na kan ka keper bat dawai ke jungi ha gawai pat ka keper la thung ru iksentiu khlau ki babonjat da gajuk ke jing thmu ban penek pensa e kamariang ha ka keper ki thung bat ki sumar gini ki sentiu bat hadian pat ken sepenroi ka khlau snong jong kan hi ka snong orchids hadu mata ngimpat di sunu kawai gelong ba ngila lum na saudong keleng ki jaka ba ngi penne iki hangni ki kejing thmu ko jungi hne gelong ba ngin pen kha pat ye kini sya ka klaus nong ko jungi ba ngin pen roi pat iki ki hoi kim dodon bone adu kata tang sau sanjai rei ni kwa ban sumari gini ban penne kerpang syatesha ka klaus nong ko jungi ki wedi kijing trai ban penne ka mariang hakane snong hakane ka jakala thungru ikiten rai jong ki jadeng boper ki bakloi ban her nang ta kiten rai ding so bat ki ringap rukum jo
marba amru gijutung akan keper kentup naduk gijur ki bonjat bat ureu hadam. Hendrai yakini gijingtong baro latong kelam da penan kam dawai bat la penan kam bet tang da kasbo. Ni pendon kam da ka sebo bermi kupus ban rep kino gijaj jingthung agane ka organic garden ka jungi nakate peru ni layo hi katu ne ki jimatoy da ka badi kini gijur but ba ni pendon kamru ya ladi ban bam ti kedi kata ka we ba pelong ni ban ong ba nginthung ya kita ki jhur ya kita ki jingthung banom pendon kam kono ka dawai ban yo ya kemet phat ke buko im khya bat haju por ba ka khandau kan ne ka sbo Sakawai ka kam kabala pentre kene ka snong ga deiru ha ka bapen mi ya ka sbo we kabalong shibenta ban penslor ginong song snong ban thung gi jingthung joki klam da penan kam dawai Henry ban penon kambet tang da kasbo. Kenang ban kam song tat ha ka bapen mi gene kasbo we klem da penut pisa. Hang ni lari lang ru bat kamasi ban yo penon kam ya ka masi bat ha ka jokopor ban pen mi ya kadot. Sibon gege ka bede bat ka jing don kam ban penbahapat biang sasisin ya ka mariang di ke lawan ka jing ya mir jimut lang ka jungi bahadin ka jing bangiladu no ya sebo ndeu bat hadin ba ki jhur ki bangibam gide ki bolong dawai sudah kawan ka jing ya ai jing mut hangta ban ong ba dongin pensebo biang sasisin pat ya ka ndeu da ka ba ki penbah pisa yangi ban sina ya ka bermi kompos di nangta ngi sedang ban pentre ya kena kam hadin bangila yo ko wok ordan mo hadin bangila pha ya ka profesal bat kaya kam chikmat Kawai ka bakam krengi ki babon ban pai kamat kini ka snong kadai pat alor ka jing penne pensa ya ka jing khot jong ka snong bat ka snong ka balat ya ka jing sata ki plastik hang ni peni ya ka bot ka bagi penon kam ha ka balat tamlut ya borok ki bitor plastik bat ki wei de ki plastik ha ka balat hapat iki hapo gini ki bitor bat ya gini ki bitor pat la penon kam ban sna yeng ha ka jaka umau et ni umau blok
Kani kedai ke yang ke baterai kam jangan ke senang ke beladap sena dagi bitor bat ki pelah plastik. Hadirin ba ngila sedang ban pentrei ya kiwe ki jing trei kum nursery kum jing thung sa ding sa klau stong kum jing pene ya kita long di bat jing don kiwe kin jading ki ban penjengam ya kamariang ti ni poi sya ka phang ba ngin da pe sa jorong ba kala long jengam rei ngin da pe sya po syamadan pat ni ibu kibun kini ki jebok ki plastik ki bilor di langbaga ni komiti ni persiang ban ya sim kawai ka rai ka jingmut ba ban pha ya ka profesor la ka don em kalat ni ka jingmang pisah bangin train na ka benta ban ban lum ban langi plastik bade ban penkhoi ya ka snong ka thau la nei kilti singkin mo ba te ni la ya rai hang ta ban perkhat ya ka ne ka benta te rengkat lang ban ki tim nang te na po district ki ba kershan ingi nadin ban ai yarap ingi ban ai jingmut ban ai mensim ki kumtah kasa ini sedang bentrai ya ketika ying Hadirin beli i kini kesin jam jong kini kesenong ban penduk jat ki plastik bat ban om sata aka saudong saukun jong kesenong bon ki skul ki lapai kemat ban senyang lem kini kesenong ban wanra ki bitor bagi jaklia ki beri ki plastik ki ba ki lalum na keleng ke saudong saukun jong kesenong jong ki Hakane ka environment week ngila bubun teliki activities lengba ki bangi ko ban penrung ki khna kamut ayu ban sumari kamlei mariang te ka wei na ka initiative ka sinjam ka ba kham kar pangha uni usnem ka dei lengba kane ba ngila persangkat bala ban penrung ki khna ya ka jing julor ka ba ka plastik ka penlong ya kamei mariang hoi ngila nakapor sa kapor ngi kentui ki bangim dei ban pendangkam ki plastik bat kumbang ngila ihi bonsien ki tiar ki jingbam ki wan ba ka plastik ba kalong ka ba pa ban penduna henry leng ba ka jing ai jing mod ba ka jing yo i jongi ya kane ka kam ka ba ka snong kale da ka ba ki penon kam biang ya kine ki plastik ngi kum ka school ro ngi kwa ban sim no ya kane kum ka project jang ka school men tausna pa manla way ba koi ki kena school kinta mi ki plastik hagino ki benta hagino ki jaka ba ki lam bat kin pendap ya kini kin tebi kini ki plastik halor ki bilor kenang ba nginla ban donate syaka snong mau kerdep ka ba kwa ka bala pendon kam ya ki hakata kurkom ka ba internet ha berhaju ka por ka bala ro ban yada ya kamariang tekan ni gede ka sinjam ka bangi ru isok kemen kata bangi lala ban ya snok tilang bat ka snong mau kerdep di kumnungi inculcate iki kena bakin don kata ke sense bakin sungtu bakin sumar ke environment
Ti tang makin sumar ta ke environment ri kita ki waste product su kumno bangin pendan kam ke ki bakin ndai tang bangin bread pathar mo kami ki plastic namar baki plastic ki long ki we ki ba pen jabo ke environment ke jangi ti habangi kendu ba bakasna mau kedap kadang kejuk ke jing mat bat ngi tinge collaborate lang bat kini ki plastic bottles ki long ki bayarap tang man snai ki ye khandai ki bun mo ban le fencing baki dan ke jing mat kani kasnong bakin le fencing bakin care ki SMCR nang ta shibun ki project ki jongki ki barang bun ti lingba kini ki plastic bottles pada jaka ban throw away ban penjabot ke environment kila yok ban pendan kamno hangni hapo village ban yok ban snai kini ki AKA ti nanta kani ka project ru ka ba kila trailang ba ka basin lingba ka CLLMP ti kani ka wanra kanya ka jing hapadeng mo kani ka long ka example kani ka snong ka beren let's say bat ki khena school ngin chong handai kini kini ki pin I kanya kalawe jongka environment ka jongi mo namar bakalalong ka bajabo tiling ba kini ki AKA pat ka wanra kanya ngi bangin trailang kanya ka benta environment kanang bangin wanra ka ka environment ka bajab namar belai ba long ka perthai benta jongi ngi dan kam bangin long aware ka ta ka jing jabo bat bangin tip ba kumno ngin dispose kini ki plastic but in a proper way kan. Dah katuku kubor ngila poi so bakut jong katuku kubor jong minta kata yo ngin se syam pat pila syam te yo ha kajuk singi ha kajuk por sa si sen pat kublesi bo